tei besini nograi ko torongui chok phajak borom gonang Dr. Atul Deparma bono bo ane pipeline hamjangma tei khlomaya pharu tei besini beskango social activist borom gonang Chandra Deparma bono bo haine ane pipeline hamjangma tei khlomaya pharu college tei university ni student phaimanjak phainai jotono ane pipeline hamjangma tei khlomaya pharu tinini Jorani Khorang ni o pandao phil Chuku assignment sal Songchama sal o Chandra jorao neroni beskango Jorani Khorang ni o pandao kisa kong nargona actually ang Jorani Khorang ni je moto borone themes ang asuk kaham ke saimaya apani je word chini kok brok mani bagai Jorani Khorang je borok bahike samang khai dong buskang ni bagai chini future ni bagai bono kaham ke saime apani je Jorani Khorang ni words by kaham ke jotono buchina hanai ang poito khlaibu tabang ni generation ni lokorok chini college universities porai tongnai rok chini o jorawo chini o life ni jorawo sung bomhai khai ni nang toma kok sani nang sung nowo tabang ni jorawo kabangma chini youth tongnai rok nijeni future ni bagai nijeni society ni bagai nijeni state ni bagai nijeni desh ni bagai wanchok yawe nijeni sak-sakno kefek ni lamao tlangwei paile ya khlaiwi wanchok tongnai ro kabangma tong omo hai je chini society chini dofani je jobok tongnai joboti tongnai youth rokno sung Khorang tichani nango tani ke chini society grai mane chini dofa hamyagnai chini dofa hamya mane chini state hayagnai chini state haya mane chini desh hayagnai sung o jorawo chini future no sung bahake sananai omoniro ni uporchi tini je college universities so pore tongnai ro nironi society na nirok bayang digi telangnai omonirok si decide khai di tini je chini buskango tongnai ro borok to over age tangha light tangha boroni period paine ni lama dige thang tongu tabang nirok je college university pore tongnai ro nirok ni jora angkha tabo chini society no bo direction no telangnai bomani lamao telangnai omon nirok Khorang ni bisingte wanchokmani bisingte choimani bisingte samang tangmani bisingte phonowei ro wani nang tini chung nogo jotoni janija live ni bagai biji society ni bagai wanchok ya tini chini editor ni wanchok mong bo Jorani Khorang ni je motto boni themes borni activities je kok samani belai ke chini dofani bagai chini state ni bagai wanchok janai kok jotona chung boni wanchok mong haike je chini borong gonang editor ni wanchok mong haike chung chole kha hinke chung buskang Salo chini society chini dofa chini state no chung bo direction no talangnai chung control khai manai tini chung o jorawo wanchok ya hangkangke chudu ni jene live chimi hamyang ya ni live hamyang hamane chini dofani chini state ni chini desh ni hayang nai chini bisingo kabangma talented bokrok gnang kabangma tong fiaba written form by boino suyui khana rawani ba pore rawani ba phonogwani je wanchok mong tongmano boino share khaioi boino impress khaina ni bagai inspiration rona ni bagai je
Khorang rok wan chok ya ang tong mani bo kaisa tamo senai direction ro ya ang tong mani haichi je Khorang rok bu je siya rengya oma haino kisa sirona ni hinke written form nene sas nene magazine tabok jorani khorang kari jagmani hai nang kabang ma chini public opinion o nang focus khaine public khaina ni daily newspaper o kabang ma opportunities tomo chini dainik sombat ungthang nene tipra times ungthang oma hairawo ni nene je views nene state nene dofa nene society no bo direction o himro kha hinke hamnai abo sung newspaper ni madhyame bo sung focus khai man jara sogyaro tini publication khaine ni thangkha hinke boy chuina ni thangkha hinke onek costly jefa borok sogoi maya kintu newspaper ro nirok ni views nirok ni opinion nirok share khai bino siroi man jesini ব্যক্তিগত নে ব্যক্তিগত নে যে ট্যালেন্ট টংমানি ন বা নং দ ফানো তোমা ডাইরেকশন রনি নাই নং স্টেট ন তোমা ডাইরেকশন রনি নাই অবশ্যই সিরোই মানো গে ও জরানি খরাং যে মিনিংস বাই অমনে जों ওয়ানসক থাই তাবনি জরাও जों শুধু শুধু বইনা এলিগেশন খাইমা বাইসি মেংয়া নিজেবো নিজেनि কান্দেগो पजानानि नां गोबांमा जोंनि talented युवा रक सिक्ला रक एलिगेशन खाइनि हिंके जों कलाइसां जाओ अमाहाय खाइखे जाखामोंब्ले किन्तु निजे खायो निजे फुनुंनाय बा बैनो फोरोंनाय अमाहायखे वानसंनाय अनेक कम ब्लै कम इंगे दिनै आं कयनि मोसौबो निरनि बिसिङाव गोबांमानो जोंनि ससाइटि जोंनि दफा जोंनि स्टेटनि बाङै काहा सामों खायनायनि मोसौनाय गोबांमा दङ फियाबा एलिगेशन चिमिसि 90% नि एबावनो जों एलिगेशन नो बहाय खायखे जाखामो नैनि जेखुनु बैनि सामों न हंके जों देरामानि नो जारा नन पॉलिटिक्स खायनाय र हंके पॉलिटिक्स खायनाय न हंके साजाया अमाहाय नो कर्मचारी इंथों नैनि तामसनाय बिजनेस खायनाय इंथों अमाहायखेनो पॉलिटिक्स खायनाय रबो बै बिजनेस खायनाय न हंके अब अमाहायखे बिजनेस खायखे जाखामो अमाहायखे खायनि नांमानि कास्टमार न अमाहाय आदर खायनि नांमानि माने बैनि न हंके जों साजा गया अमाहायखे नो हंके ओ जरावो जों ताबो कताल वासक नानि नांगो जे जरानि खरांनि वानसक मानि हायखे जों जे मुसुक मानि न ताबोनि जरावो जों ससाइटिनि बाङै बाहायखे खायनाय बा इन्डिविजुअल जों बाहायखे खायखे दफा आगौै थांनाय बनो जों खायै मानो इंगे खायै बैनावबो इन्सपिरेशन दय मानो इंगे अमनो ओंथों दिनैनि अ जरानि खरां जों जरानि खरांआव जोंनि दफा जोंनि ससाइटि जोंनि स्टेट जोंनि कान्ट्रिनि बागै जों बाहायखे बोसकां आगौलायनाय निजे व्यक्तिगत आगौ माखांखे ससाइटि आगौ माखांखे स्टेट अ माहायखे जों वानसलायनाय आं तै कबं साया आनि अंकलावो जोंनि डिग्निटारिस रक दङ गोरों सानै रक दङ बर'नि खौतै खोनालायनाय जतन Chandra kaham खुलुमबाय